Svečano smo otvorili prvi međunarodni festival rakija u Tuzli. Okupili smo 20 izlagača iz regiona. Potrudili smo se da dovedemo najbolje što nude proizvođači rakija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije. Za sljedeći put sigurno ćemo zauzeti još jednu dvoranu, jer ova nam je bila mala. Gastro program predstavljaju također vrhunski proizvod zlatni sir iz okoline Foče, možda trenutno najpriznatiji sir iz Bosne i Hercegovine, Kuđa, Zlatiborac, naš odavde kozji sir Milno selo, Prima, Vip, Orašje, tako da smo pored samog izlagačkog dijela sa destilerijama upotpunili da pored hrane mora uvijek biti, pored rakije mora biti dobra hrana. Nadam se da ćete se odazvati što veće broje, da ćete nas posjetiti. Večeras je humanitarna večera na kojoj će biti dodjela i nagrade za najbolje učesnike. I prvi put ocenjujemo i samostalne proizvođače rakije, takozvane kućne rakije. Cilj nam je da iz godine u godinu prate ocjene, da prate da li napreduju nazadno, da kakva je godina bila. Mislimo da bez takmičarskog dijela ovo ne bi bilo zanimljivo. Nadam se da ćete nas posjetiti. Hvala.